intambara yatutubikanye hagati y'Uburusiya na Ukraine. Ukraine yamajije kwinjiza intwaro zikomeye mu Burusiya. Noneho birasa nk'aho Ukraine bwa mbere na nyuma igiye guhanganira mu Burusiya. Uburusiya barimo barabuhondagura ubutitsa, aho Moscow yabaye umuyonga. Abacancuro b'Abanyamerika bafatanyije n'abacancuro b'Abadage bamajije kwinjira mu Burusiya gukoresha izo ntwaro Ukraine bamajije kuyiha. Njye mwumva ndi umunyamakuru w'ibyaro TV, nitwa Kwizera Benzo. Ubu ngubu ibintu biradogereye kandi bimeze nabi, aho Vladimir Putin noneho bwa mbere na nyuma yatangiye gusaba imbabazi ibihugu birimo Amerika, Ubudage ndetse n'Ubuhinde byongereyemo. Abaperezida b'ibyo bihugu bamajije kuvuga, bamajije kurakara, aho Amerika yahise ikoranya inama y'igitaraganya, bikaba ngombwa ko babahereza intwaro ziri ku rwego rwo hejuru zikozwe muri ino minsi. Ni intwaro zifite ubushobozi bwo kurasa mu birometero 500 mu isaha. Perezida Joe Biden na bagenzi be bamajije kuzohereza kandi zifite igiciro gihambaye cyane, dore ko zirekura n'ibisasu bya muzinga bimenagura umudugudu wose. I Mosiko hamajije gushwanyagurika, aho igisate kimwe cyamajije kwangirika ku buryo bukomeye kubera ubwirinzi bw'Abarusiya bwananiwe guhagarika bimwe mu bisasu ibyo bya burende byamajije kurekura. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite abacancuro bateye ubwoba bamajije kwinjira i Mosiko, barimo barahajagajaga ndetse biravugwa ko binjiye mu ibanga rikomeye cyane, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite abacancuro bateye ubwoba bazi kunyura ahantu utapfa kumenya neza cyane, ndetse biratekerezwa ko banyuze munsi y'ubutaka bagahingukira mu Burusiya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri ubu ngubu nizo ziyoboye imirwano ihambaye, ndetse Ukraine yamajije kwinjizamo abasirikare bateye ubwoba bitoreje muri Amerika. Uburusiya kwa Vladimir Putin arimo arasaba Amerika ngo hatagira ikiba, ngo nihagira ikintu kinini kiba, Uburusiya burahita burekura ibitwaro bya kirimbuzi biteye ubwoba ndetse bishobora no kurimbura n'uyu mugabane wa Afurika turiho. Ni ibitwaro bihambaye bishobora kurimbura isi yose, gishobora kwikubita hasi isi yose igatigita. Urumva imiturirwa yose yahita itigita, nayo igahita itugwira. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziteye ubwoba kuri ino minsi. Iri joro biratekerezwa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kurara zifashe i Moscow, kandi ni ibintu bazi neza ko bishobora kuba. Uburusiya bwo bwakambitse muri Ukraine, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo zirabona urufunguzo rwo gufata rwo kurekurira Ukraine. Uburusiya bukarekura Ukraine. Urufunguzo rwo kurekura ibyo ngibyo ni ukuba bwafashe Moscow butitaye ko Uburusiya bufite Ukraine igice kinini cyane. Uburusiya ntabwo buteye ubwoba, dore ko ibi bitwaro Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite n'Uburusiya bushobora kuba buzifite, nicyo giteye ubwoba. Uburusiya, Vladimir Putin yamajije kwibikaho ibitwaro bya kirimbuzi bihambaye, ndetse na Ukraine nayo ibyo ngibyo yabimenye. Niyo mpamvu Ukraine yahise itanga Uburusiya gutera Uburusiya, aho kugira ngo
uburusiya butere Ukraine witunguye. Ibi ngibi byaje kugarukwaho na Vladimir Putin mu magambo ateye ubwoba ndetse yashajije n'abarusiya n'abanyafurika batemera yuko Ukraine yakomeza guhamana igihugu cyayo cyigenga. Ndetse na Joe Biden yari kumwe na Vladimir Zelensky avuga iryo jambo ryababaje isi yose. Vladimir Zelensky umva amwe mu magambo yavuze: turashaka gufata Uburusiya, ndetse nubwo tutafata Uburusiya dushobora gufata i Moscow, kandi mu gihe kitarenze iminsi 2 tugomba kuba dufashe Moscow, twamajije kuyinjiramo neza kugira ngo duhere Uburusiya hagati tubufata. Ubu ngubu ntabwo tugifite ubwoba, ndetse bivugwa ko iyi kwirukankanye kumaramo ubwoba. Turambiwe guhora twirukanka duhunga Uburusiya, niyo mpamvu uyu munsi twafashe icyemezo kidasanzwe cyo kwinjira ku butaka bw'Uburusiya tugafata igice kimwe kinini cy'Uburusiya, ndetse tukarinda n'ubusugire bw'igihugu cyacu, harimo n'umurwa mukuru i Kiev, ndetse tugashakisha uburyo bwiza cyane dushobora kwinjira mu Burusiya ntawe urabutswe, dore ko ba maneko baba ari benshi. Natwe dufite za maneko ziteye ubwoba, maneko zishobora kuneka ahantu umwanzi ari, ndetse n'ahantu umwanzi yabashije kumenya n'ibyo bamenye. Dufite za maneko zirirwa zishagashaka mu Burusiya, kandi dushaka gufata Uburusiya ako kanya twahita tubufata. Ariko kubera ko umuntu agomba kugenda gake, tubanze dufate i Moscow, twasuka ibisasu tubanze tuhangize, nabo babanze bumva uburyo intambara imera. Ayo ni amagambo Vladimir Zelensky yavuze. Ayo magambo ateye ubwoba ndetse yashajije abanyafurika, harimo n'abarusiya, cyane cyane abayobozi bari ku rwego rwo hejuru mu gisirikare cy'Uburusiya, harimo na Vyazheny Chichenko, umuyobozi umajije kujyaho amasaha ari imbere ashize, uyoboye kuri ubu ngubu intambara ku ruhande rw'Uburusiya. Amakuru yabyutse avuga ko hari maneko y'Uburusiya yafatiwe ku butaka bwa Ukraine, ndetse iyo maneko ikaba yari iri hafi ya Vladimir Zelensky. Vladimir Zelensky yamajije gutangaza ko yafashe iyo maneko, kandi ko maneko yose iri kujagasoka mu gisirikare cya Ukraine igomba gufatwa uko byagenda kose ku bufatanye na Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamajije gushimira Vladimir Zelensky uburyo bwo kwitanga buri kumugaragaraho, kandi bumwizeza ko buzamuhora inyuma bumuha intwaro n'ibindi bitwaro bya kirimbuzi biteye ubwoba azakenera ku rugamba. Kora subscribe kuri ino channel uzaza ubona izindi nkuru zishimishije, ndetse n'ibiganiro biteye ubwoba, ndetse n'aya makuru yose, ndetse ntiwibagirwe no gukanda inzogera kugira ngo natwe tuzahore tubagezaho inkuru nyinshi cyane kandi zizewe. Njyewe ndi umunyamakuru w'Ibyawe TV, nkaba nitwa Kwizera Benzo. Ndabashimiye.